محمد السلام علیکم با شما مامور جان سوانق از کانال مامور آزیا. امروز پنجشنبه 14 январ قرار داریم در مول بازار ناحیه کلخوزآبادی ولایت ختلان پنجشنبه بازار اوزون. در این ویدیو اول بقای کلان بعد بقای سریدنی برای بستن بعد بقای یوش بقای یک ساله پایان. ویدیو را تا آخرش تماشا کنید معقول باشه لایک. اگر شما در کانال ما یکم بار باشین حتما نقطه подписаться را پخش کنید ویدیو را سر کنید. من بقای کلان فاربه ای 2 ساله گذشتگی ای 16000 با سودا می شود. بزرگ 13500 نرخ کرده من. بقای زودتر فاربه من بقچه زودتر 1 ساله و 8 ماه بوده. من استوانه غوث میانشم دراز برادرش ناس 12000 با سودا می شود. چه قلد بازار؟ همینطوریست. بازار 10400 نرخ کرده من بقچه را. پیش 100 ویزه بخواه من بقا سودا شده پنچه 11000 چیزه 11300 نمی بقای کلون سودا شده. اصلا سلامتی افسوزگه قابل قول است. من بقا کلونی خراب استرانش خواست 11300 سودا شده. من بقچه یوش 7500 примерно 1,5 ساله بقچه 7500 سودا می شود. 7000 نرخ کرده بازار. من ایش سودا شدگی چند سودا شدگی؟ شنمیدونستی؟ ایش سودا شدگی اینا بقچه یوش زودتر. من بقچه یوش 6500 هردش 6500 سودا می شود. بزرگ 58 نرخ کرده اینا بقچه را. بقچه примерно 1 ساله و 2 ماه برادرشان ناس. من بقچه یوش قریبی 1 ساله ما برادرش ناس 8000 با سودا میشه. 70 چند کرد؟ 72 بزرگ نرخ کرده من بقچه برادرش سوز. من بقچه یوش 6 ماه 7 ماه بقچه اینا دوتاش هر دوش 13000 هر دوش 13000 با سودا میشه. 11 و چند کرد بازار؟ 11800 بازار هر دوشان نرخ کرده. دودگیش نیست. من بقا من بقای 2 ساله سریدنی برای بستن 8000 با سودا می شود. 72 کرد بازار 73 بازار نرخ کرده من بقچه عینی اینجا را خوری شاملگه برادرش ناس استوانه غوث. من بقای فاربه примерно 2 ساله بقا 2 طبقه بوده اینا 12000 سیاه و سفید 2 طبقه 12000 سودا می شود. 10000 بازار نرخ کرده دودگیش نیست. من 10000 کردگی هم بازار. من بقچه زودتر کارپات 6 تا کارپات کالاش اینا نرمالی 170 کیلو بور живой вес живой не гушти холи ها живой вес 340 кило 9000 бо савдо меша бозор 8000 кана 8000 نرخ کرده. 1 ساله و 2 ماه گفتی ها؟
Aksola bu bu mehra. mana. Mehra. Qacha. Bunikini buqam yashavoqi? 12'ni bıkanı bıkıç olmuş o. Qacha. O'tisham buqa budaga yo'q, ha? Uçuşan bıka bu. Mana bu qo'y yosh chan solayno. Примерно якним сола buqacho. Ish 8000, ish mana 9000. Isha bozor 75 kadar. Mana isha. Namidonim. O'zim mepursam chan kadar bozor. Hamisha chan kad bozor aka? Bozor 8000 narxida isha. Mana bu qacha yosh bozor 76 50 76 50 narxida bozor. Qacha примерно yaknim sola. Mana qafosh shikamush kalon baroy vesgiri so'zlayman. Mana bu qachay yosham neo de sola bu qabuday qay qad balandi xarob baroy bastan 10000 ruftesta bu savdo meshava bozor haftaning to 8000 narx kada. Bu qay alay kalon xarob baroy bastan. Mana bu qacho yosh de tabqa 8000 bu savdo meshava. Mana ish parodash zo'r buda neki. Qachay xushrucha 8000 savdo meshava bozor 6000 6000 narx kirasta. Na qay do sola 9000 bu savdo meshava bozor 7000 narx kadar. Qay do sola to 7000 narx kadar bozor. Mana Mana qacha yosh. Ne. Chan sola yaknim solas? Yaknim sola 8000 ruftena 8000 savdo meshava. Yo savdo shi duje? Ne savdo nashta. 7000 kada istana? 7000 megni. Ha. 7000 guftesana bozor chanka? 68. Bozor 68 kada 7000 guftesana. Oz istoy vay zargari omad man guftam ana sherikam. Qancha bo'ldi aka? 9,5 so'radi. 9000 gapsizlar, 79,5 so'radi. Mana bu qanday hazor savdo meshava? Haftada 50 kursidan. So'z necha yashar bu? 1,5 yashar. 1,5 yashar qay yaknim sola. Bozor to 8300 so'm. Mana bu qay yosh chan solay? Yo'l de solanez. Bu sola shidagines 9000 savdo meshava. Bozor to 8350 narx kadar mana. İşçan plaka? İşte hazır savdo meşa. Bozor çan kadira? 85. To 85 bozor narx kadar bunu. Hardışam, parodaş soz. Mana bu qacha yosh yak sola shidagines ha? Ya sola mı ya sola ayda mümkün. Примерно yak sola bu qacha. Shashi chan gufti? 6650 ana xarida. Bu qachay Karpat mana. Parodash naz. Mana. 8000. Nosham savdo shidagay neki soybish nabday. Narxi namedone. Mana bu qacha yosh 6000 savdo meshava. 58 bozor narx kadar mana. Necha yashar bu aka? 1 yashar. 1 yashar. Qacha yak sola. Примерно aka. Mana. Bu qachay Karpat. Chan solaying? Yakın sola.
1.5 sola bu qacha? Patay karpa. Karpat 8000 bu savdo mesha. Bozor chand qad guftin? Bozor hafta disa. 7200 bozor narx qadar mana. Hafta disa. Bu qay ne aka? Salom ro'y makina yagum kasta. Agar davlatso bugu agar bibini Jamuldin yo ina. Claro, é que na praia por mesmo tempo. Ha, mana. Kaçışındır almış. Mana bu qacha yosh Karpat. Haftini mazor guftin ha? Haftini. Shashini bozor narx qadar mana. Bu qacha Karpat примерно 1 sola. Mana bu qacha yosh Karpat. Bozor 72 ina o'zi savdo qilsa. Bu qacha примерно 1 sola. Bir savdosh puxta aka. Chanshi. 7200 ina o'zi baraka shedi mana. Mana bu qay yosh 85 bu savdo mesha. Bozor 71 narx qadar mana. Qacha baroy bastan. 8000 aka. Mana. Bozor xird aka prezangi. Mana bu qacha yosh примерно 1 sola 1 sola narx qadar. 8000 bu savdo mesha. 73 qildi. 73 72 bozor narx qadar mana. Bozorda narxini qilinchi qalib Mana bu qacha yosh 7000 bu savdo mesha. Bozor 63 64 narx qadar mana. Shikamush kalon baroy bastan so'zar mana. Mana. Mana bu qacha yosh 6000 ga 6000 savdo mesha. 5 nech qildi bozor? 5700 bozor narx qiyaman. 7000 5000 700 bozor narx qiladi. Mana bu qacha yosh shashini bozor bu savdo mesha. Chand sola 1 sola shidaga? 1 sola shidaga. Bu qacha 1 sola shashini bozor savdo mesha. Bozor top 50 narx qiladi. Mana bu qacha Karpat. Nahmoa. Filin kakayesiymiş. Nahmoa 8000 savdo mesha. Bozor 7000 qadar. Mana aka 7000 narx qiladi. Savdo chiqala aka savdo. Savdo chiqala bozorda. Sak bo'lgan. Salom meguyam kasta. İnternet rahat akayım. Hayır, kabul. Mana 7000 bozor narx qiladi. Qacha Karpat. Filin boşa kavakalık bakın. Mana bu qacha yosh 1 sola shidagi nesa? 1 sola shidagi nes bu qacha 55 bu savdo mesha. Bozor chanka? 50 bozor narx qiladi. Mana bu qacha 1 sola zart 50 chanka bozor? 50 bozor narx qiladi. Xuddi chang gufti aka. 54 joy pul girish chanda? 54 bosham eti na? Mana joy pul girish 5400. Mana bu qachay targ'il. Chamuhayin. Qachay targ'il. Nahmoa hashmoa bu qacha. Chilashda? Chilash do'st. Chilash testa savdo mesha. Bozor chiliyak chil narx qilsa ham xolos. Mana g'unojincha chand puling? 38 savdo mesha. Bozor 3000 qadam. 3000 narx qildi. 3020 kabi. 3020, mana 3020 narx qilsa o'zi savdo raqami. Soyuş anlaşıntı. Soyuş. Rost bey. Yine soyuş. Mamul sadlo. Mana g'unojincha yosh. G'unojini Karpat mana Karpatay boshqon. 5000 bu savdo mesha. Bozor nech qildi? 45 qildi. Bozor 45 narx qildi. 45 bozor narx qildi. Mana
Mana akamizni qulojini mana. Mana bu qacha yosh. Qacha yaksolashidagi nest 6000 bu savdo mesha 50 chand kad bozor. 50 da bozor narx kadar mana. Bu qacha. Mana bu qacha yosh savdo shidastar. Ardışa 10300 savdo kirishdi. Şu odamdan bir olib yarim betidan. Mayli. Savdogarni qirag'ay deb. Mana 10300 ga ikkalasini savdo qilyapti mana. Buni tog'ani ham bir ol. Olib beraymi aka?